Shalom, selamat pagi Bapak dan nelongan di bagas Tuhan Yesus Kristus. Paima jalo hita rigapan siganu pari batta bani panurang sogot nyarion. Pasada hita kuruta mertongko mahita. Puji-pujian terima kasih maisombakon urnami hubamu Tuhan. Bani ganupan bagal ni pangkahulumimu, pangilupimu huban nami dasubani panurang sogot. Bapak, Benesyo ipukah kanami be lawan nami si kanupa atau mungkin matongon Tuhan atau tong na manundangi perguluhan nami ase bani kanupan horja nami tetap ahana di horjaon nami peronjolan bani hapit turun di katamu ini bagas Kristus Yesus Tuhan nami jalo hama nami rapa kontong nami. Amin. Bapenang nalongan ni bagas Tuhan Yesus Kristus ijape na siya malayan bani panorang sogot nyarion na boy sisihan nami marhiteon channel itu pon tegapan si ganu paribata sadarion Rabu tanggal 31 Mei tahun 2027 ay matar surat bani buku Hosea pintu 10 ayat 12 nama katahon senon tidak kon maban ni mahapit turun Paraya maima diar layak pukah ma jumana baru ay panorang ni ma mangindahi cakupa asiro iya anja bere banima hati coba kita agadupan papainang nelongan di bagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siya marayan bani panorang sudut kon na boy sisehana makipin channel itu kon anggo isobu teni hata martida pakon marparyama totu mito dasdo pardinga tata pikiranta bani guluhni parjuma-juma sahala parjuma-juma asibu iya marparyama maningon do ini iya parlube martida nah alani aima ase marhitiko ni hata ni mubata bani panorang suboton maningon do hape takas subata bahasa sonaido homa age ibagas bulu partunduyun ta asiboy hape ni kita marparihama maningon do hape ni kita martida na totu ibagas bulu partunduyun ta ahadon nani na itidah kon kita ase kita marpariyama jana ado na ipariyama hita totu songon na isobut bani hata ni bata marhiti kon ni buku Hosea pon halak na martida kapitoron aido na marpariyama bani dear layak nah halani ay guluh ni halak Kristen ay maguluh na ganup ari tetap matidah kon hapitoron asya ha ase marparyama marhitehon ni dear layak alani ay bapenang nyelongan ibagas Tuhan Yesus Kristus ulang mangarap kita jupahan dear layak anggo na itidah kon kita sedo hapit toron nah alani ay na baduahon ay maningon taktas bata bahasa ahana itidah kon kita ay do na ipariyama kita ina perlu be sahalino kanayay halak na magtidado na marpariyama na paduahon ahani tidak kon hita aido na ipariyama kita jadi ulang mangarap kita itidak kon kita misalnya na masambor atau na jahat tapi marpariyama hita bari dia layak hailang mungkin na ito ni alani ahani tidak kon hita aido na ipariyama ay salinari tetap mahita matidah kon hati toron ase pariyama mahita bagas dia layak alani ay napatulukon maningon tuh mata kasubata bahasa panorang pariyama pakon panorang matida adong dotene artini ay lang adong jupa ibagas perguluhan taon ya izin tidak kon langsung izin pariyama lang kalani ay iporluhon do hape ibagas parguluhan tasikano pari
ase tetap merhasa baron. Ase tetap merhasa baron laho manramutkan ahana dok itidah konai. Ase bui gabe marbuah. Nah, jadi dapat tuduhon maningon pake do HP kubata bahasa ibagas perguluhan ta ibagas ganupan horjata si ganupari pori ini PHP ini itidah kon kita hapus turun ya maningon do HP ini sabar kita paimahon panorang pariaman. Nah penting aima tetap mahita sisir manidah ko martida jangan sisir mau kita manramukon ini tidak kon kita jadi lang adong tene korja sahali itu pariama lang tapi terus martida nah halani ay so na do asibo itong kita martida ganun panorang nininok ka na ay napatulungan hindi nga kita bahas malayong ipukah kita dotong jumana baru jadi puri ini PHP nomor tidak kita anggolang ipukah kita jumana baru arti ini ay ijon HP ni perlu takas bata manin adong do HP hamu bahon di bata jadi manuan adong do perubahan karakter perubahan bako ibagas spirita ibagas nama tidak kon HP turun jadi hamu bahon niur ay mah na isobut jumana baru ay ibagas jumana baru ay ma atap yang uboy sebuton ta ay bani kulu perjuma-juma maningon ibukah kita do ibukah kita do lahan na baru iya nan manidah kon hapi turun ay jadi lang boy kita ija-ija itu mah nah ay ma napatuluhon ten jadi maningon ibukah kita do jumana baru jana maningon do HP tetap kita mengindahi Jehovah. Jadi asiboy HP ini kita mengidah atau mendaihon pariama kumbani ahana itidakon kita maningon sir-sir do kita mamukah jumana baru anjaha mengindahi Jehovah. Jana anggodo masir-sir kita mamukah jumana baru iri kumani tetap ipindai kita Jehovah ibagas ganupan na itidah kon kita ay icay matene say marpariama mahita alani roh mane bata manuhita roh mane bata hubani perguluhanta roh mane bata hubani na itidah kon kita ay mamasu-masu na itidah kon kita ay jana na batasan diri ma na membere hapit turun ubata arti ini hapit turun ay somon istilah nama nubu ya hasil tidak pernah membohongi usaha. Nah jadi aha na iparema kita lang boy tene mangodotowi aha na dok hinaloja kontra arti ini ay lang tapi adong nasoya anggo tetap kita matidakon hapit turun anggo tetap kita mamukah jumana baru anggo tetap kita mamurluhon mengindahi Jehovah sendiri mah narohu bata jana membahen merpariama kita ibagas hapit turun alanyai tetap mapindah kita Jehovah jana tetap mahumani kita matidakon hapit turun ase marpariama kita ibagas yang layak. Amin. Martong rumah kita. Ajari hanami tong Bapak. Ase sir-sir hanami matidah kon hapit turun ni hatamu jana bani kanuk panorak sir-sir hanami mengindahi jumana baru nagabi ianan benami lahumat tidak kon hapit turun ni hatamu jana bani kanupan gulmit ni guluh nami si ganupari setotap maham na ipindai hanami ase barang ahana siol yorjang hanami ahana iparayak hanami jana ahana itidah kon hanami hamba tongon Tuhan nah,
roh ibagas parguluhan nami rosi na masu-masu na tindahkon nami iri ase marpanyamahan nami kumbani api turun ni hatamu na itidahkon hanami bani ganupan lahoan sonay agi orja nami si ganupan ibagas Kristus Yesus Tuhan nami selama nami rapakong tongkonan. Amen. Oras bata ganupan bapenang nalongan ibagas Tuhan Yesus Kristus. Selamat martidah. Selamat martidah kon hati toron. Jana selamat marparyama biar layak mahita kubani Tuhan naibata. Shalom.